Wêje û çakûçê kawayê hêsinkar. Li bendera wêjeya Kurdî heta niha gelek berhemên giranbûha berhevbûne û ji gelê Kurd re bûne ronahiya dîrokê. Ji gelan re wêje û berhemdariya wêjeyî sazûmankariyek avahîsaziyek erjeng e. Ango bi wêjeyê birînên civakî tên pêçan û wêje ji hemû êşên civakî re dibe bijîşk. Civakeke ku wêjeya wê dewlemend û xurt be, ew civak dibe xwedî dîrokeke bihêz û serkêş. Civaka Kurd jî di mijara wêjeya dewlemend de xwedî wêjeyek dîrokî ye. Ji bo ku di wêjeya klasîk de bingehek dewlemend ji wêjeya Kurdî re hatiye avakirin. Bi pênûsa Babatahrê Ûryan, Ehmedê Xanî, Meleyê Cizîrî, Feqiyê Teyran û gelek wêjevanên din bingeheke dewlemend ava kirine ku ev bingeh îro jî ji pênûsên jîhatî re dikare bibe jêderka Rönesansa wêjeya Kurdî. Ev wêjeya Kurdî ku ez balê dikişînim ser, di nav herka dîrokê de qonax herêkiye heta gihîştiye roja me îro. Di serdema wêjeya klasîk de nivîskariya Kurdî herî zêde bi helbestê wêjeyek ava kiriye. Car caran jî çîrok û helbest di nav hev de hatine hûnandin û bi çîrokan dîrokek hatiye gotin û nivîsandin. Ji serdema klasîk derbasbûna serdema nûjen re gelek astengî derketine pêşiya wêjeya Kurdî. Ji bo ku di warê mijarên siyasî de gelê Kurd ji serdestiya xwe hat hilweşandin û li ser axa xwe bindest ma. Bi bindestiya civakî re pênûsa wêjeya Kurdî jî bindest bû. Bi bindestiyê re wêjeya Kurdî jî li ber xwe da û bi hêza wêjê hewl dida sînoran li pêşiya xwe rake. Lê ez nikarim bibêjim sînorên li dora xwe pêçayî rakir. Bi sînorên pêçayî pênûsevanên di nav bindestiyê de li ser bingeha wêjeya klasîk berhem afirandin. Bi vê afirandinê re wêjeya Kurdî ber bi berhemdariyeke heta roja me îro herikî. Bi wêjeya Kurdî re têkildar wêjeyên gelên din jî qonax bi qonax ji civakên xwe re li gorî serdema xwe berhem afirandine. Arast gelek civakan bi hêza perwerdehiya wêjeya xwe teşe girtin û bûn xwedî serdestiya xwe bixwe. Ango bi hunera wêjeyê ji bo xwe gavên dîrokî avêtin. Bo ku wêjeya wan ne di nav sînoran de pêçayî bûn û pênûsên wan ne di nav bindestiyê de bûn. Ji wan civakan hin jî civaka Ereban, civaka Farisan, civaka Almanan û her wekî din. Herûha wêjeyê hin civakan jî di nav sînoran de bes ne di nav bindestiyê de ji civaka xwe re hêza serdestiyê ava kirin û bi wêjeya xwe sînorên li dora civaka xwe rakirin. Tevlî wêjeya cîhanê bûn, wekî civaka Rûsan, civaka Farisan û her wekî din. Lê mixabin civaka Kurd bi wêjeya xwe di vê serdema bindestiyê de gavên serwerk û civaka xwe pê ava bike neavêtiye. Helbet gelek serdemên civakî hene ku ez balê bikişînim ser ku bêka çima wêjeya Kurdî di nav civaka xwe de nebûye avakar. Lêbelê di vê serdema bindestiyê de rewşenbîrî û nivîskariya Kurdî di nav erkeke perçixê de ye. Ango wêjeya Kurdî bi destê nivîskarên Kurd rola xwe di nav civakê de nelîstiye. Civaka Kurd bi pêşengtiya nivîskarên xwe wêjeya xwe ji xwe re wekî çek kar neaniye. Gelek civakan ev pêk anî û bi wêjeya xwe bûn xwedî berhemên serkeftinê. Lê mixabin civaka Kurd rola zanyariya wêjeyî di kesayetiya Kurd de neda avakirin. Di roja îro de jî ev çeka wêjeyî di asta avakar de nehatiye karanîn. Ev mijara wêjeya Kurdî bêka çima ji civaka Kurd re nebûye avakar mijareke girîng û hêjayî lêkolînên berfireh e. Ango bi gotarekî ev mijar ji hev nayê veçirîn. Lêbelê çend deqên beloq hene ku mirov dikare bibêje sedemên karneanîna çeka wêjeyê ew in. Di vir de divê baş were zanîn ne ku wêjeya Kurd qelse û nikare bibe avakar. Wêjeya Kurdî têra xwe xwedî bingeh û jêderk e.
بس نویسکاریا کردی جویجه خوره دگوه گاده اف ماینا دگوه گاده دقا هری مزن اکو قدر ویجه کردی دناف جواکه ده نایزانین بوکو اینکو ایرو دوی سردمان و جند سرکیشی ویجه کردی دکن ده استا سازومانکاریا جواکی ده نبونه خودی برهمداریه که قراسکو جواکا کرد باندور ببه و برونهی هنر ویجه سینور و بندستی لسر جواکا خوار راکه بری هر تشتی کسین کو آرمانجا وی کارانینا چکا ویجه جواکه به دملدست دوی سینورین لدورا رامانین خوار راکه او به وینا خواه آزاد به نویسکاره کی کو برامان خواه آزاد ده نویسکاره کی کو برامان خواه نه آزاد ده چاوه ویجک آواب کار و آزاد با آفرینه جواکا خوره گریفتا سرکه اکو رامیاریا پینوسین کردی نه آزادن پینوسوانین کردی خوش گدیبونا بندستیا سینوران رزگار نکرنه رامانین پینوسوانین کردی لتیلین بندستی دعالقه و پینوسوان جی خوش آلقاندنا تیلین بندستی رزگار ناکه ده دیروکی ده گلگ نویسکاران نه به حبره بخوینا خواه ویجه خواه نویساندنه و سینورین لدورا خواه و جواکا خواه را کرنه دیسا ده میتولوژیا یونان ده میناکا پراماتئوس هیکو جبو روناهی ویجه جواکا خواه جبندستیا زوسان رزگار بکه به زنجیران هاتیه گریدان و ده انجام ده ویجه جواکا خواه آزاد کریه وکی کاوای هسنکار کو به چیروکا نوروز جواکا مدی جدهاقان رزگار کریه او به کساتین آزاد جواک نوش جواکا که نوژن آوا کریه وکی انجام لگوری نیرین آمن باش دیار دبه کو حوجداری ویجه کردی به کاواین هسنکار هیه دوی نویسکاریا کردی وکی کاوا خودی چاکوچک در روژا ایرو ده پینوس آزاد به چاوا کو کاوا به چاکوچ خوال سر سندان هسن دو کتا و تشک استتیک ده هسن دوی نویسکارین کرجی به پینوسا خوا لسر سندان ویجه جواکا خوا بکتا و تشک استتیک بده ویجه خوا داکو بکاربه جواکا خوا آزاد بکه